Islamski pedagoški fakultet u Bihaću osnovan je odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 1995. godine. Preteča fakultetu je bila Islamska pedagoška akademija, a prevashodna zadaća njenog osnivanja bilo je obrazovanje kadra za izvođenje nastave na predmetu Islamska vjeronauka u osnovnim i srednjim školama. Islamska pedagoška akademija u Bihaću je potpisivanjem ugovora o udruživanju sa Univerzitetom u Bihaću 1997. godine postala članicom Univerziteta u Bihaću sa svim obavezama i pravima koje imaju sve članice Univerziteta u Bihaću. Teško je zamisliti bilo koju ozbiljnu odgojno-obrazovnu ustanovu bez dobro opremljene biblioteke. Naša biblioteka danas broji više od 7000 naslova. Publikacije su na bosanskom, engleskom, arapskom, turskom i njemačkom jeziku. Biblioteka nastoji zadovoljiti potrebe studenata, ali i šire čitalačke publike kroz brojne aktivnosti koje jačaju interes za knjigu i čitanje. Ono što nas studente posebno zbližava i oduševljava jesu vannastavne aktivnosti koje se ogledaju kroz obilježavanje važnih datuma kao vjerskih i državnih, te halku hadisa, studentsko kino, raznorazni izleti, te odlazak na ekskurzije te susrete sa drugim fakultetima. Naravno, ništa od navedenog ne bi bilo izvodivo da nemamo susretljivog kadra kojim naš fakultet raspolaže. Na fakultetu postoje dva odsjeka. jedan je odsjek za islamsku vjeronauku, a drugi je odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb. Oba odsjeka traju 4 godine, odnosno studij na oba odsjeka traje 4 godine ili 8 semestara. I na jednom i na drugom odsjeku imamo zaista kvalitetne planove i programe o čijoj realizaciji se staraju naši profesori i naši asistenti. Mogu odgovorno da tvrdim da imamo jako kvalitetan kadar koji je svoje obrazovanje stjecao ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom Europe pa i širom svijeta. Tokom studija obavljamo bogatu praktičnu nastavu u različitim institucijama, centrima za socijalni rad, domovima za osobe treće životne dobi, u kazneno-popravnim zavodima, domovima za djecu bez roditeljskog staranja, u sigurnim kućama, ustanovama za pomoć osobama sa psihofizičkim poteškoćama u razvoju, predškolskim ustanovama kako na području grada Bihaća, Imotsko-Savskog kantona, tako i u drugim gradovima naše države. Kroz praksu stičemo potrebna znanja i vještine za rješavanje srednje složenih zadataka u radu s pojedincima ili zajednicama, u riziku ili sa već ispunjenim poteškoćama i problemima socijalne integracije. Svakako da nam duhovna komponenta ovog studija pomaže u suočavanju sa radnim teškoćama. U svrhu što jačeg motivisanja studenata da upišu naš fakultet je ove godine obezbijedio besplatan smještaj svim studentima koji se odluče da upišu odsjek islamske vjeronauke, jer smatramo da ćemo time u velikoj mjeri olakšati njihov studij. Islamski pedagoški fakultet je jedini fakultet na Bihaćkom univerzitetu koji posjeduje studentski dom. Studentski dom se sastoji od 100 dvokrevetnih i 4-krevetnih soba, te je podijeljen na muški i ženski. Za sve korisnike doma kuhaju se 3 obroka i u sklopu zgrade fakulteta nalaze se fitness centri koji upotpunjuju život studenata. Do sada je Islamski pedagoški fakultet izdao desetine knjiga, izdao 11 zbornika radova, održao nekoliko naučnih konferencija, okruglih stolova itd.